U još jednoj uzbudljivoj eliminacionoj večeri najgledanijeg realitija 8 publika je donela odluku koja je izazvala pometnju među takmičarima i gledocima. Voditelj Darko Tanasijević je koji svake nedelje otišao u izolaciju kako bi preuzeo nominovane učesnike i odveo ih u diskoteku gde ih je čekala igrica i konačno rezultati glasanja. Nominovani ove nedelje su bili Sanja Grujić, Ivanija Bajić, Jovana Tomić-Matora, Slađa Poršelina i Borislav Terzić-Terza. Njihov izlazak iz izolacije bio je ispraćen ovacijama cimera, a odmah potom usledila je igra u kojoj su pokazali brzinu, spretnost i koncentraciju. Najuspešniji među njima bio je Borislav Terzić-Terza, kojem su, zahvaljujući pobedi, duplirani glasovi publike. Nakon igre, voditelj Tanasijević je saopštio i procentualne rezultate glasanja gledalaca koji su mnoge ostavili u šoku. 39% glasova gledalaca ima Borislav Terzić-Terza, 29% glasova gledalaca ima Matora, Slađa ima 12% gledalaca, 11% glasova ima Sanja Grujić i 9% glasova ima Ivanija Bajić, koja napušta elitu, izjavio je Darko.